Ngiyalibingelela abathandekayo. Sihlangana njalo esifundweni sesithathu saleli ikota. Lapho sikhumbuzana khona ngothumo lukaJehova lothumo lwethu. Okhuluma lani umfundisi uJimlilo. Inxusa engilawo wana bazivezi. Salibonani isihlobo esithandekayo, sibonga uThixo ngosigcina kuze kufike lesi sikhathi. Lokho siqhubeka sitaticha okunye ngoKristu. Nengikhulumayo uElder Amos Maforo. Salibonani bathandekayo, siyamukelana njalo esifundweni sakuleli viki. Sengathi inkosi ingaba lathi, mina ngomisisi Siboneni Mhlanga. Salibonani balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga emlimi osesinikilele ngethuba njalo ukubana sizofunda sindawonye. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuba lethuba lokubana sibe lomthandazo kasikhothamise namakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sindiswe ethandekayo siyakubonga ngamathuba amahle osinika wona ukubana sikwazi ngcono. Sikhulekela ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sincedise nxa siza kufunda ilizwi lakho. Ubususincedisa lapho kudinga senze izinqumo, senze ukuze sikhule ekukwazini. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Kusifundo salamhlanje bathandekayo, sikhangele lapho uJehova esibizela abana siphatheke ngomsebenzi, siphatheke ngothumo. Ngizakucela bana asifundele indinyana yokufundwa ngekhanda, imisebenzi ngu1 esincane ngu8. Verse 8. Kodwa lina lizakwamukela amandla nxa umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Njalo lizakuba ngofakazi bami eJerusalem, lakulo lonke eleJudiya laseSamariya, lasemkhawulweni yomhlaba. Asike sixoxeni ngale ndinyana yokufundwa ngekhanda. Kodwa lina lizakwamukeliswa amandla. Umoya oyingcwele uswehlele phezu kwenu. Siqathanisa lokubizelwa ukuphatheka emsebenzini kaNkulunkulu. Kuyini esingaphuma lakho kulezi ndaba? Okay. Ngithathekiswa yivesi le mfundisi Mpilo. Ukuthi amazwe okuqala aphuma kuvesi athi lizakwamukeliswa amandla. Isihloko sethu sithe ubizo lukaNkulunkulu emsebenzini. Obizayo uNkulunkulu. Umsebenzi ngokaNkulunkulu. Olamandla uNkulunkulu. Nxa sibizwa asizihambeli. Sihamba ngamandla kaNkulunkulu. Sihambise leli vangeli kuqale eJerusalema, kuyeJudiya leSamariya. Engunanzelele lapha ukuthi ubizo lolu ngolwabantu bonke, kuthiwa lizakuba ngofakazi bami. Ayisilo hlekana elikhethekileyo. Wonke umuntu osabele kumbe ophendukileyo wamamukela uJesu ukhangelelwe ukuthi ahambise lona lolu bizo. Okungikuthanda kakhulu ukuthi amandla njani akhona uzihambeli. So akutsho uJesu lapha ukuthi ungesabi. So ukuthi ngenye indlela uyagcizelela ephinda akukhuluma encwadini kaMateyu 28. Yes. Anti kulukhu vele nxa sikhangela ku account esiphiwa nguLuka. I continuation le uthi lilinde, uthe sethe lihambe abesesithi lilinde eJerusalem lize lamukeliswa amandla. Ngithanda indaba ethintwe ngumaforo ukuthi uthumo longcwele kaNkulunkulu. Then ngifuna ukuthi kodwa sifithizele umsebenzi kaMoya oyingcwele commission emsebenzini ukuthi umoya oyingcwele nguye olamandla okuguqula inhliziyo zabantu. So yikho akutshoyo nxa esithi thina sifanele ukuzuza lawo mandla ukwenzela ukuthi number 1 asebenze ngathi. Thina asipha amazwi azamelta inhliziyo zabantu, aphinda thinte lenhliziyo zabantu ukuthi zimbone uJesu.
So umsebenzi kamoya engcwele ukutshengisa abantu iwundle lisusa isono. So nxa lawo mandla engekho akamoya oyingcwele akungeke kusebenzeke, inhliziyo ezonyeswe yisono zingeke ziphenduke. So ngeyindlela akumelanga abantu besabe ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yes. Ngoba okubizileyo uyakunika ukwanelisa amandla Kakhulu. Bemfisa ukuthinta indaba eyinye mfundisi eyokuba ngumfakazi. Ukuthi umuntu nxa kuthiwa ngumfakazi kulolutho olubambekayo alubonileyo. uJesu nxa esithi lizaba ngofakazi uthi kibo selibonile ukuthi mina ngenzeni on your behalf. Kuyini engilenza? Selibonile amandla engilawo akhululayo emandleni kaSathane. Futhi selibonile ukuthi isoni esizayo kangisilahli. So yikho akutshoyo ukuthi sihambe sifakaze khonokho. So yikho nxa bonke abantu sesibahambele sebathinta sibabizela kuJesu ongaliyo izoni eziphendukayo. Siyabonga. Utsho kona? Mina nginanzelela ukuthi umsebenzi lo udinga ukuthi sisebenze ndawonye lomnikazi womsebenzi. Uyabanika ukuthi kabalinde. Lawo mandla ukubanika alawo mandla. Nginanzelela ukuthi nxa sisebenza lapha sisebenza ngomthetho esukuthatha kumnikazi womsebenzi. Singazenzela okwenza siza kwehluleka umsebenzi. Kodwa singalandela ukhomanda asitshela khona asiyukwehluleka. Kambe umuntu wesisikhulunkulu engakususa lapho sidlalele khona kakuhle akuse emsebenzini wakhe uchiye inhlalanhle uyesebenza kwenda. Singaba lezibonelo yini esizicabangayo ezabantu ababizwa behlezi kakuhle bachaya umsebenzi kaNkulunkulu benganakile ubona bangena emumweni onjani? Khona kanengi vele uNkulunkulu ubiza umuntu ambize lapho akhona amuse endimeni yakhe. Ungananzelela uNkulunkulu anti sesithe uqale eJerusalem kweJudiya eSamaria nasemkhawulweni wezwe insimu yonke le ingeka Jehova. So angakubiza akuthumele loba ngaphi akuthumela khona. Kanengi lapho thunyelwa khona akukuhle akumnandi. Ungakhangela amadoda anjengabo Abraham. Ungakhangela ngedolobho ayekilo kuthiwa lidolobho elalithuthukile kakhulu. Into yonke ongayicabanga yayikhona kodwa uyambiza ethi suka lapho elizweni lakhe ushiya abantu bakini uye lapho enza kukhomba khona. Kwakungasindawo enhle lapho ayesiya wayengayazi lokuthi njani. Ukhangele labafundi bachiswa yonke into ababelayo mfuthu. Even lama missionaries sibuya khona la uzabona babachiya lapho abakhona le misebenzi yabo eyayile mali bayichiya bebuya lapha eAfrica uDavid Livingstone, Robert Moffat, ungabuya laba khona lapha uKamichael uStudevant kithi lapha abantu bachiya babuya abanye bakhona bafa imikhuhlane ababengayilatshwa elizweni lakibo befe bebulawa ngabo malaria kodwa bezwile ubizo lukaJehova bachiya comfort yabo bebuya la. Siyabonga bathandekayo. Kambe kulula yini ukuchiya ilizwe lakini uzamane efike abanye abantu abakhathana lawe? Mina ngibone ngani umfundisi kudinga umoya kaJesu. Unumber 249 isihlabelelo samaSabatha sikhuluma ngokuthi zazi imve yodwa yalahleka. And uJesu eyazi indlela kwakumele ayihambe ukuzabuya isimvu. So kudinga ingqondo kaJesu eyokuzidela mina ngenzela umaforo. Ngoba nxa leyo ngqondo ingekho ngizakwala ngifuna ukuba ku comfort zone but ngingazwisisa ukuthi akungabi yimi kube yibo. Yikho kwenza uJesu wabuya lapho ukuthi yena ekhonzwe ezulwini wachiya bonke ubunkayenkanye wazohamba lapha waliwa. So ingqondo yona leyo yiyo kumele ukuthi ibe kithi njengama missionaries. Ngiyacabanga ukuthi uDavid Livingstone oStudevant bebuya lapha babela leyo ngqondo ukuthi kuza thina singayithanda njani ethi impilo kulabanye bethu abafayo. So ngibone ngani kumele mfundisi ukuze kuvume ukuthi sikuphile kudinga ukuthi sizuze ingqondo yona liyane kaJesu eyokuthi singazifuneli thina kodwa sikhangelele abanye.
Siyabonga. Nxa abantu basebangane sebephola sebekhohlwa ngesikhathi sabafundi sibona uNkulunkulu esebenzisa yiphi indlela ukubana laba bantu bengahlali khokho kade khuluma ngakho ku-comfort zone zabo. Okay. Kwasebenzani okwenza ukuthi basukume kwaba le persecution. Okay. Ukuhlukumezeka. Alright. Bazingelwa. uNkulunkulu wayethe hambani lize liye emkhawulweni wezwe. Kodwa uJehova wabona abafuni ukuhamba. Kwaba so siyakuvuma ukuthi kwesisikhathi uJehova ngasebenzisa kunjani ukuhlukuluzeka ukuze bachitha bendaweni ezinye ivangeli lihambe. Bathandeka khona okuzakufunda kabanzi ngokuya kwesifundo. Sakufunda kabanzi ngokuya akusifundele uGenesis 11 ivesi lokuqala ngizakutshela ubana kume ngapi. Genesis 11 ivesi ngelika 1 lapha. Umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma okufananayo. Wathi abantu belokhu bechudulweka empumalanga bafumana indawo evulekileyo eShinari basebesakha khona. Basebetshelana bathi kasitshayeni izitina sizichise kakhulu. Basebesebenzisa izitina endaweni yamatshe lethara endaweni yodaka. Basebesithi zwanini kasizakheleni idolobho libe lomphotshongo ofika emazulwini ukuze sizenzele ibizo singaze sasabalala umhlaba wonke. Kodwa uJehova wehla walibona idolobho kanye lomphongolo abantu ababewakha. uJehova wathi nxa bengabantu banye bekhuluma limi lunye sebeqalisele ukwenza lokhu pho kakukho okungabehlula. Zwanini kasehleni siye phansi sisanganise ulimi lwabo bangabe besazwana. Kanjalo uJehova wabahlakaza emhlabeni wonke bakhawula ukwakha idolobho. Kungakho labizwa ngokuthi yiBhabheli ngokuba khonapho uJehova wasanganisa ulimi lomhlaba wonke. Kusukela lapho uJehova wabahlakazela emhlabeni wonke. Kusukela lapho uJehova wahlakazela ngaphi? Emhlabeni wonke. Asikhali into ezimbili la. Kanti vele inhloso kaNkulunkulu ngalaba abantu yayiyini? Yona inhloso yabo ngokwabo laba bantu yaba yini? Asike sixoxe ngakho khonokho. Ngasukela khona ngale emuva bona uNkulunkulu wayevele elayeni ngemva kwazamcolo. Asike sikhangeleni inhloso kaNkulunkulu ngalaba bantu. Ngemva kwazamcolo uJehova wathembisa wawufaka umchilo wamakhosikazi. Right. Ukubana angikubhidliza futhi umhlaba ngamanzi. Yes. Kwase kuswelakala ukukholwa ilizwi likaJehova. Yeah. Ukuthi uthini ukuthi akayikukwenza babuthana abantu. Yeah. uJehova wayesebalayile ukubana hayi sukani lali gcwaliseni umhlaba wonke. Yes. Bona basebebuthana lapha eBhabhele. Yes. Bakha lo mphotshongo besakha kuthiwa okunye kwakhona abafuna ukwenza kwakungokuthi bakhe baphakamise ibizo labo ngokwakha kuthiwa kwaba lokumanyana okukhulu besakha lo mphotshongo bewakha bephikisana loJehova lentando kaJehova. Yikho uJehova athela khona indimi ezichiyeneyo. Ngokwenza khona lokho abantu bayagcwala bathi chithisaka umhlaba wonke jikelele. So ngikufunda lapha ukuthi umlimi ulendlela eziningi angazenza abantu babemanyene ekwenzeni into embi ukuthi baphikisane loJehova. Wabafinyelela ngoba kuthiwa babekwenza vele kwasokugcwaliseka bengafuni ukuya bahambise ivangeli. Lapha sithola lokho umfundisi. Ngabantu abasebe comfortable sebehlaliseka ngesimo sona leso ukuthi si right sinje si right sihlala uNkulunkulu kulwazi lwakhe ngiyazi kuwisdom yakhe wayekwazi ukuthi kuzabakhathaza futhi khona lo so wakhetha ukuthi abachithe ngendlela yona leyo. Okay, all right. uGenesis 9 verse 1 ethi uNkulunkulu wababusisa uNoah lamadodana akhe wathi kubo
zalani lande ligcwalise ini umhlaba wonke. Ngilandela amagama akhe ukuthi inhloso kaNkulunkulu yokuqala yokuthi labantu bagcwale umhlaba wonke. Kubona bagcwale umhlaba wonke nasefumana basuthiseke ngoba njani lapha bakho. So siyabona sizubona uNkulunkulu yasebenzisa indlela ezehlukeneyo wana agcwalise ini intando yakhe. Kanje busuthile ukuthi yona inhloso yabo yayikuyini. Yes, benguthintile okunye kwakhona. Yes. Okunye ukuthintwa ngumaforo lapha mfundisi kuyatholakala lathi siyazithola sesiphakathi kwakho kuyinto kakhona. Right. Sesifuna ukuthi sihlale nje sikhonapho sibanengi hayi lama music groups ethu labachumayeli bethu lama elders ethu. And mina nanzelela ukuthi mina ngeke ngaba ngaphansi kwebandla lomunye umfundisi owayengayi wayelizwisisa icebo likaNkulunkulu lokuthi abantu ngabaphume bahambe ukuze uNkulunkulu aziwe indawo yonke. So indaba ye-church planting ubeyisebenza kakhulu. So nginanzelela and ngakunanzelela futhi khonapho ukuthi nxa sisahlukana sisiyalelale kuyasetshenzwa. Imission kaNkulunkulu yafezeka kula nxa sihlezi siyabe uzathola ukuthi vele abaphathekayo nje ezintweni zokuthi izinto zihambe balutshwana iningi liyabe selizihlale. So mbone ngani uNkulunkulu sibizela ku mission efana nayo ukuthi kasihambeni. Ngiyazwisisa ukuthi yikho engxenye ngesikhathi sama apostles kwakulama house churches. Small church siyabe sisazana vele wethu umganga yilowo. Another church ko Philemon njalo njalo ukwenzela ukuthi umsebenzi uhambe. Yes. Yaza ukuthinta nali iyona le indaba okwathinta ama groups kumbe silobuhlobo obuthile kumbe singabantu abazalwa kumbe sikhuluma ulimo oluthile sizizwe senele konke ku right kunjalo. So lapho sikukhuthazayo ukuthi hayi insimu kaNkulunkulu noze umhlaba wonke angithi vele ayisikho eZimbabwe kuphela. Hayi lumele lihanjiswe lama China muzwe amakula muzwe asindiswe lawo. Singabi lo mbono omfitshane, singabi comfortable sisodwa. So uNkulunkulu uyadisturb i-comfort zone yethu ukuze sike sisuke sikhambise yini bakithi ivangeli. Kungaqalisela khona apha eduze kwesinye isikhathi njobe ke wathinta umhlobo lapha ukuthi kwesinye isikhathi silibandla sisodwa siyabe sikholisa ama programs abe ngilana ukuzijabulisa ukuzi-entertainer kuphela engela missionary spirit engela kuhanjiswa kwevangeli ukuthi abanye bakuzwe bamuzwe lo uJesu esimthandayo kangaka. So moya lo kwangani ungasehlela ukuthi sisuke ku comfort zone sikhambise ivangeli. Yeah. Okay, mina nginanzelela ukuthi laba bantu babefuna ukuthi bazenzele ibizo ngokuthi bahlale ndawonye bephikisana lentando kaNkulunkulu. Okay. Balaleli lababukeli umuntu ongasenza sibe lebizo nguNkulunkulu kuphela. Nginanzelela ukuthi uNkulunkulu kuthiwa icebo lakhe labo leli elalikhohlakele wahle walivimba. Bakwenza ngenyembezi. Ngifunda ukuthi kwesinye isikhathi uthumo lolumfundisi singekela ukuzwisisa sizacina sesihamba ngenyembezi. Powerful. Yeah, uzongikhumbula umlobo thena izinto esingazenzanga ngesikhathi sokuthula. Zawuzenza ngesikhathi sebuhlungu sikhala ezinyembezi kodwa kumele senze njani sisebenze bathandekayo. Usongikhumbuza njalo isifundo sesifundisa esidlule kuzo uvike liphele ngokulana iviki lapho abantu bephathekile ngokubhala bephathekile ngokuplana ngokuceba amacebo kodwa abantu befuna ngathi esonweni indaba ethi kasiphume sinjani sihambe uJehova usibize ubana siphume sihambe kambe ungaba ngomunye olilunga labantu kumphakathi ohlaliseke kahle ukuba abantu bakini ongahlaliseki ukuthi abantu bakini bodwa ongazihluphi futhi ngabantu bakini ubana lawo basindise angazibona kuyazwisiseka ngaba ngumyala abantu vele nje wena kawazihluphi ngabantu bakini ukholisa ukholisa kakhulu kuba sebantwini bakini kulobana kubuye ngaphi ngicabanga ukuthi yiyo naleyo ukungazwisisi even udaba lwengilosi ezintathu esike sakhuluma ngayo ngoba udaba lolwana luthi lona ingilosi yayiphapha ebantwini bonke endimini zonke
Yeah. emhlotsheni yonke Yeah. emazweni wonke. Yeah. So indaba yokuthi ngokwakithi sisodwa nje kuphela ikuba lomkhumbulo omfitshane. Ingqondo kaJehova ingehlela ibe kithi sizwisise ukuthi imission vele sibizelweni ivangeli liyenga asikuhlala sindawonye asambeni ezizweni zonke sibatshele ngokuza kwa anti kuthiwa kuqalise nga eJerusalema yebo sokuqalisile kodwa suka futhi uyetshela abanye ngendlela zonke kalihambe uqathekile ingqondo yakhona ukuthi ngifuna kuhambe endaweni zo singagodli. Siyabonga. Mina benanzelela mfundisi ukuthi ngokukhuluma siyabe sifisa ukuthi sikwenze khonokho kodwa izenzo zethu bese ziphikisa khonokho esikufisayo. Nginanzelela ukuthi umoya kaMlimo siyawudinga ukuthi usivuselele usinike ilihlo lokubona izinto ngendlela izulu elibona ngayo. Kwezinye izikhathi uyaqabuka sibili ube ngomunye ukuthi lapha nabe kumele uzisole ungasabonanga amathuba lapha ungasebenzela khona uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Uyazi ungikhumbuza nwazi. Yeah. Even indaba yokuthi ukwathinta amaqembu ethu okucula. Oh yes. Ngaphandle kokuthi sizihlavelele kulokhu ulimi esilusebenzisa lwamaye uyakunanze kwesikhathi sibe le guest day uthola lezethekela zikho. Yeah. Siyabe sifuna ukuzikholisela nxa inxuswa mfundisi uyakwazi ukuba message board sifuna laba abathile yibo abasibusisayo asicabangeli izethekela kukhangelwe thina ukuthi sibusiseke sisodwa. Bekunjani babukeli labalaleli kumaqembu esikiwe sike sisuke sehlabela lapho kufiwe khona sehlabela ezibhedlela kumbe sifike kuma terminus lapha sicule nje kuphela 1-2 hours sisuke sihambe abantu bamuzwe ukuthi ivangeli liyabe lihamba ngalokho esinjani esilapho nothi abaculi kuphela lawo lesipho sakho kumbe ngise health kumbe ngesani ezempila kahle asabeni uKristu. Even labachumayeli kwesinye isikhathi kuba mnandi kubonga ukunxusa sichumayezana sisodwa ake nisitshele umhlaba obhubhayo ngalokho kwenzakalayo ngoJesu njani ozayo masinyane. Yes. Akungifundele uGenesis 12 verse 1 kuya ku3. Verse 1. Yeah. uJehova wathi kuAbraham, suka elizweni lakini lasebantwini bakini lasendlini kayihlo uye elizweni engizakutshengisa lona. Ngizakwenza ube yisizwe esikhulu njalo ngizakubusisa. Ngizakwenza ibizo lakho libe likhulu njalo uzakuba yisibusiso. Ngizababusisa labo abakubusisayo njalo lo okuqalekisayo ngizamqalekisa. Ngakho bonke abantu bomhlaba bazabusiswa ngawe. Siyabonga. Ngasilalela amazwi uletha umbuzo othi bathandekayo kungaziphi indlela uJehova owaxwayisa khona uAbraham embizela ukuphatheka kuthumulo lwakhe kumission kumbe emsebenzini. Nxa embiza kule indlela kulesi sigaba. Genesis 12 verse 1 kusiya ku3. Yes, uthi uzamenza abe isizwe esikhulu. Isizwe esikhulu. Yes, imission kaAbraham lapha mina ngiyizuza ngifundisa. Ila ku verse last part ka verse 3. Uthi kuwe imuli yonke umhlaba wonke uzakubusiswa. Uzakubusiswa. Yeah. All right. So ubizo lukaAbraham mission to the world ukuthi abe yisibusiso kwabanye abantu abe yisibusiso. So sizananzelela ukuthi esiza amavesi esiwanika lapha asinika ke ngoJesu ukuza kukaJesu simbone ephuma kulayini yakho Abraham ukugcwaliseka kwalesi kwalolu thumo. Sibona uJesu esezile ukuthi aze ahle ngumhlaba ngempilo yakhe. So yikho esikuzwisisa ukuthi Abraham vele bebizelwa khonokho ukuthi at the end of the day umhlaba wonke uzuzisa ubusiso sokusindiswa ngaye. Yes. Siyabonga kunamavesi ambalwa la. Izafana siwathinte aveza ukubizwa kaAbraham lesithembiso uNkulunkulu kanjani asenzayo njalo kesethilo kamhlanga la. uGenesis 3 verse 15 kuyini esikufundayo khona? Verse 15. Yes. Njalo ngizafakaza ubutha phakathi kwakho lowesifazana laphakathi kwenzalo yakho lowesifazana.
uzafihliza ikhanda lakho njalo wena uzamnqanda isithende sakhe. Ngiyefuna ukuthatha amagama kamhlanga lapha ukuthi wabize ukuthi abe yisibusiso kuzo zonke ini izizwe. Sesiqhathanisa lale ivesi uGenesis 3 verse 15 anti siyawazibona kwasokungene isono. Yes, umuntu wayengasazazi ubana wathi uyaphila impilo bani. Sifumanani amazwi avumelana lale inkulumo eyokubizwa kaAbraham bana abe yisibusiso sabantu bonke. Kule ivesi kunisingawuxoxa. Ngizafuna futhi sixoxe ngoGenesis 17 verse 19. Esikutholayo kulama verse mfundisi. Okubalulekileyo yikugcwaliseka kwalesi sethembiso. Antu Jehova uyathi ukuthi inzalo yakho iyeza kucobodisa ikhanda lani enyo adile lesono. Uyathembisa ukuthi umhlaba wonke antu siwonile uza kusindiswa ngalindlela. Uthole kuGenesis 17 verse 19 esekuveza uAbraham wayengela ngani angithi vele siyabona lapha kusiba lesithembiso esegcwaliseka kusiba lesivumelwano esisithi isivumelwano esingapheliyo esokuthi inzalo yakho kunzalo yakho ikho siyakubona kuMateyu 1 ukuthi inzalo kaAbraham futhi khona lapha ku line yona leya yikho kwaphuma ubani uMesiya. So mina ngikutholayo ukuthi ilizwi lenkosi aliweli phansi njalo wayethembisile kwagcwaliseka abantu basindiswa uAbraham kwabusiswa umhlaba yonke. Lathi sinje sibizwa njengamadodana lamadodakazi kaAbraham ngokukholwa ezizweni zonke sizindlalifa. Siyabonga. Akuhle ukhangele uNumbers amanani ngu24 verse ka17 lo Isaya 9 verse 6 lo Daniel 9 verse 24 sa ku27. Sikhangela kathesi lokho kusangibona kushiyo ngwaforo maqonana lezithembiso zikaNkulunkulu. Amanani ngo24 iverse ngelika 17. Ngiyambona kodwa hachi khathesi. Ngiyambona kodwa kungesikho eduze. Inkanyezi izaphuma ivela kuJakobe. Intonga yobukhosi izaphakama ivela kuIsrayeli. Uzacobodisa amabunzi kaMowabu, izinkakhayi zamadodana wonke kaSheti. Right. So ngesinye isithembiso lesa. Sesithembiso. Kuyagcwaliseka ukuthi umesiuza njani uzakuza. Yes. Then Isaya 9 verse 6. Ngoba sizalelwe umntwana. Oh yes. Siphiwe indodana. Umbuso uzakuba phezu kwamahlombe akhe. Uzabizwa ngokuthi ngumeluleki omangalisayo. uNkulunkulu usomandla, ubaba waphakade, inkosana yokuthula. Kusiqinisa kanjani lokho ukuzwa lamavesi maqana lezithembiso zikaNkulunkulu lakho konke ukuthi kuzakwenzakala? Siyabonga mfundisi, sizwisisa ukuthi nje uMaforeke wathinta ukuthi nxa ilizwi layizolo elalesi sithembiso esingapheliyo ligcwalisekile, kuthi ukuthi lokusasele kuthi ukuthi kuyagcwaliseka to the dot. Esingasayibalanga lapha uDaniel 9 yikho engiyithanda kakhulu. Uyakuya kathesi. Alright, ngokugcwaliseka kwesithembiso kusinika i-exact date. Sisinika kuhle isikhathi sokuthi lokhu kuyakwenzakala njani, umesafike nini, lokho akwenze nini, uJesu abhabhathizwe, abengene kuministry, afe nini. So khona lokho kuyasinika isiqiniselo sokuthi uNkulunkulu uthumo lwakhe luyaphumelela, kumbe luphumelele ngoba sibona imbali yayo yokugcwaliseka. Wathi ahlayibale uhluyishaya ngamandla sebithi. Verse 24. Yes. Amachumi ezikhombisa amaviki asequnyelwe abantu bakini ledolobho lenu elingcwele ukuqedisa ukona, ukukhawula isono, ukuhlawulela ububi, ukuletha ukulunga okungapheliyo, ukuphetha umbono lesiprofeto lokugcoba indawo engcwele. Yazi njalo uzwisise lokhu. Kusukela ekukhutshweni kwesimemezelo sokuthi kuvuselelwe njalo kwakhiwe kutsha iJerusalem kuze kufike umbusi ongogcotshiweyo, kuza kuba lezikhombisa, amaviki eziyisikhombisa lezikhombisa
ezingama-62 lizakwakhiwa libe lemigwaqo lomgelo kodwa kuyizikhathi zohlupho. Ngemva kwezikhombisa lezo ezingama-62 ogcotshiweyo uzaqunywa afe engelalutho. Abantu bombuso ozakuza bazalibhidliza idolobho lendlu yenkonzo. Ukuphela kuza kufika njengesikhukhula. Impi izaqhubeka kuze kube sekupheleni sekumenyezelwe izincithakalo. Uzaqinisa isivumelwano labanengi okwesikhombisa esisodwa. Phakathi kwesikhombisa uzaqinisa imhlatshelo lemnikelo. Kuzakuthi eceleni lethempeli uzabeka isinengiso esibanga incithakalo kuze kuthi ukucina okumisiweyo kuchithelwe kuye. Siyabonga. Ngithemba wena uwakhomenta ngamafitshane ngale ndawo. Usathanda wena wengeze? Hayi no besithi isivezela ukuthi uNkulunkulu wenelisile futhi ukugcwalisa isithembiso asinika kuGenesis 3 laphayana. So sibona uJesu esefikile ukuzalwa kwakhe, ukubhabhathizwa kwakhe lokugcwalisa ukubhadalela abantu izono zabo. Umafole ngathi agcwalise uMateyu 1:21. Siyagcwalisa kanjani lapha ke lesi sithembiso sikaNkulunkulu? Esathenjiswa uGenesis 3:15. Beautiful. uGabriel uyabuya lapha axwayise ukuthi hayi kuyozalwa indodana liyomnikeza igama ukuthi nguJesu ngoba uza kukhulula abantu bakibo ezonweni zabo. Lapha isithembiso sokukhululwa, imission esingayo ukuthi hayi ivangeli kalihambe ebantwini bonke basindiswe. uJesu uzile ukubana sizosindiswa sihlobo ezithandekayo. uJesu uthembekile ukwenzile konke. Mina lawe siyanxuswa ukubana sihambise ivangeli sibe yisibusiso njengoAbraham ngaphi emhlabeni wonke jikelele. Right, la manje uchithi siyabizwa. Ngokuthi inhle ngizibuzele umbuzo ukuthi kambe nxa wena ungabizwa namhlanje uthenza utshengisa lapho zakuya khona. Phuma lemuli yakho liyabiza utshengisa khona. Ngabalula kangakanani bana usuke uhambe. Khona kusalula. Enqebe mkhupha hayi. Yikuthi ngendlela sesiconnected yindaba yecomfort lana. Ukuthi sesihlaliseke kakhulu. Asifuni ukuxexebuka emhlabeni lapho ukuthi sihambise yini iva singabakwazi ukuthi asiboba la sizawuhambisa. Awufundele uGenesis 12:6. Verse 6. Yeah. U-Abrahama wahamba walidabula ilizwe waze wafika endaweni yesihlahla esikhulu saseMoye eShekhemu. Ngaleso sikhathi amaKhenani ayephakathi kwelizwe. Nansi indawo. uAbraham usebiziwe. Abraham sefikile ngaphi? Ezweni laseKhenani esithembiso. Ukungena kwakhe uAbraham eKhenani wathola kulabantu abanjani? Kuyini okwamqinisayo ngalabo elanxa wethola abantu balolo hlobo? uAbraham kuthiwa wafika eKhenani, abaKhenanites babengabantu ababelo chuku belolunya kakhulu, kuthiwa babe violent. Kodwa isithembiso kuAbraham sasithe ilizwe leli ngizakunika. So uAbraham okwayenza ukuthi ame lanxa amaKhenanites ayelo moya omubi enjani ilizwe likaNkulunkulu. So kuyasichallenge khonapho mfundisi njengamakholwa ukuthi lapha esibizelwe khona uNkulunkulu akusoze kube bread and butter. Akusoze kube mnandi izikhathi zonke. Singabizwa sibili Abraham thefika kwaba le challenge yabantu abalochuku. So kumele seyame elizwini likaNkulunkulu. Ngithe mfundo Patriarchs and Prophets ubekhuluma ngokuthi uAbraham akuthembayo ukuthi as long elapho uNkulunkulu akhona konke kulungile loba kubaba kunjani. Kungcono ngize ngicabanga uDavid othi kungcono kuba yidoorkeeper kulokuba ngale emcimbini konke kunjani. So ngicabanga ukuthi okumele kusi-challenge kakhulu kusenze sime la kuma challenges ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithembisene. Siyabonga.
ukuthi izikankulu injani Ithembisa. lithembise. Kambe umsebenzi wothumo ulula na nxa sifunda ngalezi zinto ezehlela uAbraham? Umsebenzi vela ulula. Yeah. Njengoba uyabuza ukuthi yiziphi uAbraham uthiwa esekhona sethintile ukuthi uthola abantu abalocu nxa uthwe hamba eKenani Yes. elizweni lapho kugeleza khona ubisi lani bakithi lenyosi uzacabanga ukuthi yonke into ikahle kodwa wathi efika uthola kulezikliwi kulezigebengu uthole futhi sokulendlala so akulula kwesinye isikhathi siyabizwa lapha sicabanga ukuthi ngama green pastures sibona hayi akugreen kuyibrown lapha vele kuchile kodwa umlimi singamethemba njengoba ke wathinta lo obizileyo uyenelisa kuthatha nje isizini ibe yinye kuphela ukuthi akulungisise akufunayo uJesu kithi yikuthi simethembe sibiziwe sisiya lapha emakhankeni esikufunayo akufunayo sihlobo esithandekayo ukuthi asethembeni lo njani osibizileyo uza kusigcina uza kunqoba yikho ivesi esibalile sisungula ithi amandla wonke kanjani bakithi aphiwe mina wasisithi yena nxa selwamukelisiwe la mandla khambani asambeni silamandla siza kunqoba asikwethu uyazi maforum cabangisana kuthiwa uthe sokuchaywe ifemine uAbraham la wanyikinyeka kancane njengomuntu ukuthi la yamaphupha wayela kuthiwa wasesiyadinga itemporary ndawo yokucatsha kancane eEgypt khona ngale Egypt esefika lo Sara nozi kuthiwa wasesithi uSara udade wabo ngoba wayekwazi ukuthi ama-Egyptians azamthanda amhawukeni khona lokho kuyasifundisa ukuthi singasuka ecebeni likaNkulunkulu sicina sesiyazifaka kwezinye indawo ezizakwenza sisuke ngamandla njengobona lapho esefaka umama lana engozini wayefaka uSara engozini laye vele integrity khonapho sifundani ngoNkulunkulu umama lana sefaka engozini ngazwathathwa ahlala esigodleni sifundani ngoNkulunkulu ngomusa wakhe kuthiwa inkosi yayifuna ukwenza ulutho kuSara but izulu lamprotect wasevuka ekuseni inkosi yathi hayi Abraham wenzeni uqambele namanga so uNkulunkulu lanxa singani siyehluleka uyakwazi ukuthi siluthuli lama weaknesses ethu uyawazi uNkulunkulu uyasibekezelela mfundisi yikubona ivini uAbraham ethumweni engahlaphume ngoba eseke kwehluleka lapha kodwa simbone eqhubeka eyisibane abantu bemazi uNkulunkulu ngaye sizathola kwindawo kuthiwa wayesithi ngavela afaka itende lakhe afaka i-altar lokuthandaza so abantu ngoAbraham uNkulunkulu wezulu babamazi yes so kwesinye isikhathi ama-imperfections esilawo njengabathunyiweyo ukuyevangelini awangasiyenqabeli ukuthi sesaba ukuthi njengoba nisazi ukuthi nginje njengoba nisazi ukuthi ngisho uNkulunkulu uyathethelela asibuyisaneni lo nkulunkulu siqhubekeni ngomsebenzi ngiyabonga uzwa amagama la aveza ukuthi uAbraham wayengumuntu laye wayengafike ubuthakathaka such that wafika esigabeni sokuthatha nayi umkamilo angamvezi njengomkakhe athi ngudade wethu kulomnye umlobi othena yenza lokho okuqondileyo phambi kwaNkulunkulu ngoba kuqonda ukwenza okuqondileyo usuchiya impumela kuNkulunkulu ansakwazi ngokuthi that of ages of great controversy senamabhuku kodwa kulomlobi ochonjana yenza lokho okuqondileyo ngoba kuqonda ukwenza okuqondileyo usichila impumela kuNkulunkulu le indaba esithi thina ngesilungu ye-ethics esho ukuthi yena okwenza wakhaye kwenza akusho ukuthi wayengavikela impilo yakhe ngoba kayisiyovikela impilo yakhe ngokuthi uyovikela yini impilo zethu sonke akusifundile umsebenzi waapostoli ngo-8 verse 1 kusiya ku-4 Acts 1 Acts 8 verse 1 to 4 verse 1 Lo Sawuli wayekhona ekuvumela ukubulawa kwakhe
Ngalelo langa kwaqalisa isiphithiphithi esibi sokuhlukuluza ibandla eJerusalem. Kwathi bonke ngaphandle kwabapostoli bahlakazeka kulo lonke iJudiya leSamariya. Abantu abakholwa uNkulunkulu bagcwala, bamngcwaba uStefani, bamlilela kabuhlungu. Kodwa uSawuli waqalisa ukulichitha ibandla. Wahamba engena izindlu ngezindlu, ephuthuma amadoda labafazi esiyabaphosela entolongweni. Labo ababehlakazekile balichumayela ilizwi loba kungaphi abaya khona. Nansi indaba esingena phakathi kwayo esivezelayo ukuthi antu uJesu wathi yena hlalani lapha ngaphi sike saxoxa eJerusalema abahlala bahle bakha abanaba bakhohlwa. Sifundani ngoNkulunkulu sokumele aphelelise uthumo lwakhe. Wenzani? Uveza iphi indlela? Sifundani ngakho lathi thina kuyathi impilo lesi sikhathi. Sike sakuthinta sisikanisa ukunabela kakhulu kabanzi kathesi. uJehova umkhulu izihlobo ezithandekayo. Indlela zakhe kazizwisiseki. Kulendlela eziningi zokufeza umsebenzi wakhe. Kuthiwa kwathi sokunje uSathani wahloma wahlasela ibandla lakuqala. Abantu kuthiwa babahlasela bebazingela bahlakazeka bagcwala indawo yonke. Kodwa iBhayibheli lithi lapha babehamba khona babehamba befakaza. So lapho base bephikisana loJesu ayekuthini uthi khambisane. Yena la isike sayikhuluma indawo yama comfort zone yokuhlaliseka. Base behlalisekile bekhona la belihambisa kusephuke isinkwa kusiba mnandi kunjalo. Kodwa icebo likaJehova ukuthi liye emkhawulweni wethu. So ivangeli lahamba yikho uyathola sesithola abantu sebegcwele indawo yonke behambisana ivangeli. So indlela zakhe zijule kakhulu. Ngananzelele kwamanye amazwe uyawuthole kusiba lobunzima economic hardships. Uthola ukuthi abantu besuka khona lapho abangani balokukhola okuqinileyo besiya kwamanye amazwe besiyadinga ukuthi baselele imuli zabo. Bahamba belevangeli. Nxa uqotho uhamba njalo uyephila uqotho khona ngalo uhambise ivangeli. Kwelakithi abantu bagcwele umhlaba wonke jikelele. Engikwaziyo ukuthi bahambise levangeli. So indlela zikaNkulunkulu kungabe uhlupho esilalo khona lapha kuyabe kuyindlela yakhe ukuthi ivangeli njani lihambe. So yikho zonke izinto zisebenzelana ekuhleni asikuvumeni sikhambise ivangeli. Thina sibizelweni ukuhambisa ivangeli kumumo yonke. So asikuthatheni ngaleyo ndlela. Ngikhumbuza even indlela uNkulunkulu asebenze ngayo kuma Adventist eBerkeley Creek ngayo. Ukuthi ibandla nxa laselihlalisekile ikhanseli ibuye ukuthi yes isixwayiso sibuye ukuthi hayi asehlukaneni umsebenzi kaNkulunkulu awuhambi. Yes. Sithola ngabo 1902 iBerkeley Creek isitsha. Then from then on sibone ibandla liqalisa ukuthi livule umgango ube mkhulu wevangeli. Engikutholile lapha ukuthi ekuphileni balaleli lababukeli asiziphileli thina. Nginanzelela ukuthi okusenza singafuni ukusuka ukuthi ngithi sengibajayele bese ngijayele ukuthi ngahlanganisa lapha kuyahlangana. Kodwa sithola ukuthi asocebo likaNkulunkulu ukuthi sibe lapho esifuna khona thina. Yikho lona umhlabele lethi lapho esho khona ngokuya ngifunde ukukwethemba. So lathi kasingesabi nxa ubizo lungabuya uNkulunkulu esithi kasihambise lapho esikhona kasibeni ngofakazi bakaNkulunkulu uzasiphathisa njengalokho ethembisile. Amazwi kaKristu kumsebenzi 1 verse 8 agcwalise kanjani kumsebenzi 8 verse 4. Sesike sayithinta sifundani ngalokho ngolwethu uthumo lesikhathi sethu. Kambe ngendlela engizamana ngikutsho lapha ukuthi singaba lawo yini wena la uthiwa ama comfort zones ethu ayenza elibandla lengakhuli kathesi esiphileni sakhe. Kunkulu asenzelele bona sisabala lonke indawo. Mina nazelela ukuthi kwezinye izikhathi umfundisi ngiyakubona endaweni lapho sokudlama church amileyo ukuthi church lesayakha kasiphume. Siyekhonzela ebhuqwini akuvumi sengiyabhejela ukuthi la nxa sensukile indlu yami sikwenye indawo ngiyabe ngibonakala phambana labanye. So izinto ezinjalo kumele umlimi asisize lapho esho khona siye sifunde kumethemba ukuthi engakususa
ngena khonapho lapho suseduze khona. Ya indawo yokuhlaliseka sikhathaza kakhulu lokujwayela njengoba sekwathinta udadewethu lapho noze ukuthi siyajwayela ukuthi hayi lapha kumnandi lobuhlobo lalaba bantu ifellowship asambeni siyeqa ngoba umoya esingamelanga ifellowship iqhakathekile yebo kodwa esikuthi ngesilungu i-core business yethu yi-mission khona lokho kungasiphunyuki vele simele sihambise ivanye lapho khona uzananzelela ukuthi kulimi lwangikhaya mfundisi nxa ungahlali lapho hlala okhonza khona uzananzelela ukuthi imithandazo yaphakathi kwevika ungene kungaba lama effort awunjani wakithi awu attend so usathani sesirobhile khona phana asisakhuli kokwakoma asisaphatheki lezi mfa zakhona apho awu attend ungakunanzelela so icebo likaNkulunkulu asikhumbuleni ukuthi asiyini singusawudo wezwe so ulisawudo liphi elingaphandle kwesichebo asingeneni khona lapho sitshintshe isimo uJehova nxa esesidudulile wathi siye kwenye indawo asambeni sihambe laye la khona ngale bayamfuna ubani uJesu emkhawulweni ungazibona ususeChina batshele ngoJesu eIndia batshele loba nga uyeHarare hamba loJesu khona lokho amandla asiwanikeziwe siza kunqoba ungafuni lapho kumnandi kuphela hayi lalapho kunzima khona sibiziwe ukuthi sihambe le ivangeli singathuni powerful kulamandla lokho akungifundele imisebenzi 1 verse ka8 enxa esayidinga mfundisi kule into engifisa siyithinde yes ukuthi nxa i-persecution yayisinjalo ngesikhathi se-early church sithola futhi kulolunye uhlupho kade luhlupha aba-disciples ahamba loJesu ukuthi bebecabanga ukuthi ivangeli ngelamaJuda yikho sibona uNkulunkulu evusa umpostoli Paul njengomsisebenzi kuma-Gentiles kwabezizwe and uNkulunkulu singafunda u-X10 unika uPT vision ukuthi kuthiwa kwakuyi-sheet ile mhlobo yonke ezinyamazana sesithi othasibalele uverse 9 lo verse 15 lo 28 lo 29 usiqesa indaba le iqhakathekile kakhulu verse 9 verse 9 nxa lo 10 ususeya phambili ususiya ku 15 sekungaba phakathi laphakathi kwemini sebebanga edolobheni uPetro wakhwela ephahleni ukuyakhuleka wezwa eselambile sefuna ulutho lokudla wathi ukudla kusalungiswa wehlelwa yisizephupho wabona izulu livulekile kusehliselwa emhlabeni ulutho olunjengelembu elikhulukazi libanjwe ngamagumbi alo omane lalithelwe yonke imhlobo yezinyamazana ezilenyawo ezine kanye lezinanakazana zomhlaba lezinyoni zemoyeni ilizwi laselimtshela lathi vuka Petro bulala udle uPetro waphendula wathi athi Nkosi kangingaze ngidle lutho olungahlanzekanga lolungcolileyo laphinda ilizwi lakhuluma okwesibili kuye lathi akungabi lalutho olubiza ngokuthi kaluhlanzekanga oseluhlanjululwe nguNkulunkulu bemfuna ukuthi lapho uNkulunkulu wayesevezela futhi uPeter injongo yakhe ngomhlaba wonke ukuthi ivangeli leli simelanga libe seJerusalem kuphela so kufanele lichaphakele la kwabezizwe khona ngabantu abakhumula ulimi oluthize yes kuphela ngoba siyakhumbula ukuthi basebechumayela bekhona lapha abasaya ngeJudiya eSamaria lemkhawulo nomhlaba so uNkulunkulu uthi Petro hambani kwabezizwe yikho lokho akutshoyo nyake ngizwani verse lesiyabe sisithi ikhuluma ngokudliwayo hayi ikhuluma ngabantu abakade bengakafinyelelwa lilizwi so uJesu uthi Peter hambani kwabezizwe liyechumayela ivangeli so khona lokho kuyasincedisa mfundisi ukuthi sizwisise lathi ukuthi ivangeli ayisilo labangikhaya kuphela kumbe lenhlalelene lawo maforo ke wathinta wherever lapho yakukhona ivangeli kalilumathe uJesu aziwe osifundele ngeverse nga8 o7 chapter 1 verse 8 kodwa lina lizakwamukela amandla nxa umoya ongcwele sefikile phezu kwenu
njalo liza kuba ngofakazi bami eJerusalema lakulo lonke elaseJudiya laseSamariya lasemkhawulweni yomhlaba. Siyabonga. Kuyini uKristu asifundisa khona ngomsebenzi wokumfakazela silapha emhlabeni? Siyayiphinda le ndaba ukuze ukuthi ize ithophele ezinqondweni zethu. Asike sixoxe ngale ndaba esixoxa ngayo manje. Esikutholayo lapha uJesu ulokhu efithizela indaba yokuhanjiswa kwevangeli ukuthi liza kuba ngabafakazi bami. But khanyela la. Uthi liqala lina eJerusalem. Right. Into eqhakathekileyo abantu abayekethisayo. Kwesinye isikhathi abantu bayakuthanda ukugijima bese yafakaza khatshana le. Bengafakazanga ngoba vele sikubizilweyo ukuthi sibe ngabafakazi. Qala eJerusalem. Omakhelwane bakho bayamazi yini Jesu? Ungakafiki kubo makhelwane Izihlobo zakho. Emulini yakho. Yes. So like besitsho kuqale lapho okhona. Qala ngathi eJerusalem. Yi-emphasis esilethelwayo lapha. So ungaqala lapho okhona endlini yakwenu uzathola kubo makhelwane khona lapho abantu esakhilane labo. Abantu kabamemazi uJesu bayasazi bese sisuka akuhlalwa futhi sibe comfortable. Yipoint elethwa lapha. Bese sisuka sitshele abanye. Into eqhakathekileyo ukuthi asibe ngabofakazi. Sitshele nabantu. Iningi lethu hayi sizithulele ufakaza sikambisa ivangeli. Nxa singakwenzi lokho asisoma Kristu. Yikho sikulethelwayo isifundo salona leli viki. Siyabonga. Sesikuthintile ukuthi uqala ngoba umfakazi uqala ngapha eJerusalema. Yes. Right. Nansi insilela bathandekayo esizangena phakathi kwayo. Ubana njalo sekuthi wena indaba le qala eJudiya iqala eJerusalema eJudiya laseSamariya lasemkhawulweni wonke omhlaba. Ngithathekiswe ngamagama lanathi bami eyayiphethe ingubo emagumbini omane engubo. Ngikimi ingqondo zami zifike emagumbini omane Hayi kunjalo. Omhlaba. Into engifuna ubana ngiyilethe seyifithizele bathandeka ubana nxa kuthiwa hlaba ade khuluma ngakho ngaphambilini laphana. Funa sike sibuyele indaba. Sibone ngani isisiza njani ukuzwisisa ukwamukela abanye abantu abangakhuluma ulimi lwethu. Laba abantu bebhabakhubazekile indlela kuyini esingakwenza bona lawo bantu sibafinyelele sebesebile. Nxa bengizwa ngaleyo ndlela bona nibandla belingaba kusiphi isigaba. Enguze ku context le imfundisi indaba le ibikhuluma ngoCornelius anti wayifunda from verse 1. Yes. Kuthiwa wayeyi-centurion. Ngiyacabanga ukuthi kwesinye isikhathi yibo abantu engani engxenye singaba-neglect. Siyabananzelela yini abantu abaphezulu, abalezikhundla, aba-rich. Kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi kabalidingi ivangeli. Labo kwesinye isikhathi bacabanga ukuthi Nxa njalo ngicabanga omunye wama-politicians ngemva efele ngonina uthi mfundisi siyalidinga abafundi kakhulu. Wonke umuntu yes inotho iposition kumbe istatus kasiusuthisi umoya kumbe uswela komoya. Indaba yona leyo kumele siyizwisise ngaze sibawone bele imali ezinganani kulana okuza uhlupho lunye labo balohlupho lwesono njengaye wonke umuntu ende badinga igazi likaJesu. So wonke umuntu ivangeli uyalidinga. Singakuzwisisa khona kumbe ugogekile kumbe kala mali. Wonke umuntu le problem eyodwa. Sifana nakhonapho mfundisi ukuthi wonke umuntu lohlupho lodwa ende solution iyodwa. Yikho kuzakwenza sihambe singakhethi bantu abanothileyo, abafundileyo, abanganothanga, abasweleyo, abanjani ngoba sonke sigulwa umkhuhlane ofana nayo. Nansi insilela bathandekayo asikhanele lapho esihlala khona. Asibhaleni phansi. Sika sikhangele emaceni sibhaleni phansi amaqula abantu abalanswelo thize. Angikhulumi ngoswela impahla kodwa abantu abathi abangafinyelelwanga. Lesidinga indlela zobafinyelela singabafinyelela ngayiphi indlela labo bantu. Qala ukukhulekele khonokho. Ukuze uthole ithuba lokuhlanganyela kuthumo lukaNkulunkulu
lokufinyelela abantu abanswelo thize iwapha amazwi akho okugcina ongaletha lakho okugcina ongaletha ubususikhulekele. Mina inanzelela ukuthi selokhu uNkulunkulu wabiza uAbraham lanamhlanje ngo2023 lonke ebiza abantu abaza ukuthi basabele ulesithembiso lesibusiso esihamba ngokuthi sizakulalela sengathi singakwamukela uNkulunkulu uzasisiza. Amen. Isihlobo esithandekayo sibizelwe uthumo umsebenzi. Salokho sishilo ukuthi umnikazi womsebenzi nguye olamandla wonke, ungethuki. Loba ungaphi, ungadeleli futhi ngabantu abaphansi, ngabantu abaphezulu. Asibatsheleni ngokuza kukaJesu osokumaca. Singakhethi imhlobo. Loba ukhuluma limi luphi, ngwaliphi ilizwe. Ezulwini isihlobo esithandeka siza kumangala. Lokho uJehova asilungisele khona. Labantu abazabe bekhona. uSambulo 14 uthi indimi zonke inhlobo yonke labasemazweni wonke. So ivangeli kasilihambiseni ebantwini bonke. Kuqale lapho okhona sisuke asiphathekeni. Akuchiya ukuthi nasisasebenza sesiretire. Wonke umuntu umele asebenze. Komlimo akula retirement. Siyasebenza sesengena ethuneni. On your deathbed mfundisi Mlilo uyafakaza ngoJesu ozayo masinyana. Umlimo lomusa angana ngaba lathi asivusise siguquka sikwenza practical. Afunxusa omunye umuntu sisiya enkonzweni umlimo asenzele kahle. Asibeni lethuba lomthandazo. Amen. Baba wethu osezulwini siyabonga. Ithubo sinikeze lona usikhumbuza ngalokho esimele sikwenze. Sifundile ngoAbraham la ngothando ayelalo. Sicela Nkosi ungenele ezimpilweni zethu. Samukele lolu bizo bese sisakaza sikhambise lona leli vangeli. Sibe lo moya wokuthanda abantu sibasakazele lona leli vangeli. Sizwile ngobizo lwakho siyasabela sisize sichasisele ngcono sona lesifundo bese sisiphila. Ngumthandazo wethu okukholwa egameni likaJesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.